Aš nekimbu, aš bandau gerą atmosferą palaikyti, kad jūs čia visus tyli. Žiūrėk, kažkas jau bernus atsirado. Tai gal ir Viltė su Roku, nes tavais išvažiavo. Ne, jie išsivežė tikrai, matėmės. Apie ką iš čia? O tu ką tik negirdėjai? Prie tiltelio ten kažkokią chebrą atvarė, tai mes per žolės ėjom. Ir dugnas žiauriai nešvarus. Eik samdomės. Pasaulē ik sekundi piedzimst jauna grāmata. Tagad. Tās padara manas domas arvien nevajadzīgākas. Valstrītis, starp citu, nestāv ne tuvu tai nežēlībai, kas notiek ideju biržām. Tur manas idejas zog, pārpērk, nomēno, kritizē, izbojā. Un lielāko daļu no tā, starp citu, izdara es pati. पापा, वो शादी का भी ज्यादा जरूरी है क्या? 2-3 साल बाद रुक के नहीं करवा सकते आप? कोई चारा नहीं है, देख। वैसा ही इलाका मिलेगा जहाँ आप उसको रख रहे हैं। मच्छर, सड़कें खराब, बीमारी, फिर उसके बच्चे होंगे ऐसे ही करो शादी आप। नहीं, मैं भी निकालना चाहता हूँ इस फोटो में तो देखने में गोली लग रहा था पूरा। अभी तो लड़की बहुत आपको काली लग रही है देखने में। मेरे शादी हुआ था, मेरे 12 साल है ना, तब शादी हुआ था। पहले हमारे तो 14 ही साल में शादी हुई। हम तो आंखें से देखा नहीं। लेकिन पापा ये सब क्यों करवा रहे हैं आप? Es zinu, ka tas izklausās pilnīgi debīli, bet ja nu es līdz ar gaismas izslēgšanu esmu izslēgusi arī Jančuku un nevaru vairs ieslēgt atpakaļ.
शेर